Kolasib Farmer Producer Organization malang na kalpuidan hiroh ani. Sport and Youth Services Minister Pulanghing of Marzuan KDFA First Division League Sangni Somni Pathum Machangat ni League Har na Kunaman Pui Clear to take our Tartibay Ule Noel Vanarwat Pui Kania CHANCHIN THAR thlang Nikum Sangni Somni Pathum Chhung Khan Kolasib Excise and Narcotics Department chuan local zoo litre Sangni ZS Songpa Pathum point Pathum bial zubil laiin Sangkhat za somthum dawidim ke som le sap zoo Sangni singni Sangkhat za somnga pariat biar za somni le ken biar Singkhat sanga zakwa somthum pahnian mana ruihhlo hi heroin ke chni point pasari paruk bial nitrazepam tablet za som sari le methamphetamine gram za sari somthum pali point pasari bial anman NDPS Act hnuaiah ke som bakwa an ziak luta hemi kaihhnawihah hian mi somli pahni anman laiin MLP Act hnuaiah ke sangthum zani somruk pali an ziak luta mi sangthum zani somnga pariat anman thung ani Kumin February ni somni pani thleng khan NDPS Act hnuaiah kes pathum ziak lutin mi pathum anmana MLP Act hnuaiah ke zanga som paruk ziak lutin mi zanga som paruk anman le to bawk Kolasib Farmer Producer Organization malagna kalpuidan hiroh ani Winchamadar som pakhat khang Kolasib District Level Monitoring Committee on Farmer Producer Organization FPO to an Chairman District Board sa Pvt.Ltd sanga kaihhnawihah Kolasib DC Conference Hall an chukhoma Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organization hnuaiah malana kalpuidan le malak to na te clear hovin malak zeldan turte an soiho Chairman Pvt.Ltd sanga chuan Farmer Producer Organization malak na chu kun thok tu ta na changkai takzeti soin thok tu te chu thei top chua mala zel turte ashal chhuana konga po tho ho na thatak ne na mala zel turte na cha FPO malak na hlotlin zel the na line department nen thataka thok ho turle FPO dang po din bel zel ani the nan mala turin afui Member Secretary Pvt.Ltd Traite District Development Manager Nabat Kolasib chuan thut khom bat sai chan soi fe in malak to na te atar langa Neramek hnuaiah Clover Organic Private Limited le Nafet hnuaiah Kaviya Sri Foundation te malak na report ngai thla kani bawk Neramek hnuaiah Clover Organic Private Limited te chuan Thingdol RD block le bilh RD block a FPO pahni an din to a Thingdol block a hian wangmoi organic FPC Limited dinin anni hian dragon fruit a man la a bilh block lama hian Selway Farmer Producer Company Limited dinin anni hian bina malak na an kalpui mek thung ani Nafet hnuaiah Kaviya Sri Foundation chuan Kolasib Agro Nafet Producer Company Limited an din thu tar langin anni hian Korean Mesa ma an lamek thunga hengpol pathum hian member sang za chuang theu an nei ani voin chut khoma hian line department ho tu te le bank lam mi te baka FPO shoi tu te antel Sport and Youth Services Minister Pulanghing of Marzuan KDFA First Division League sangni somni pathum atanga ni league har na huna manpui Mizoram Sarkar Sport and Youth Services Minister Pulanghing of Marzuan Kolasib Sports Stadium Kolasib District Football Association First Division League sangni somni pathum atanga ni league har na hunsu khwalian ni na manpuya he huna hian Kolasib District Board sab KDFA patron Pvt.Ltd sang chu khwal zaum ani KDFA First Division League sangni somni pathum atanga ni league har na final match khel ma a inkhom toy wat saya khwalian Pulanghing of Marzuan engna po thokin engkong po zo ila kanthil ti tumin maso na lam hoi se ti chu athil ngai poimo ani thuwa soya football chu tun ma chon infian pakhat ani thina anua in el na le in ti hlim na ni in tuna chuan eizon na tling tak tak ani to thu soin eizon na tlak ani sia a ti tak zata football khel turin thalai te chu acha a eizon na ata na mang theilo tur tan chuan eizon na kong dang dal tur khop ero chuan warlo a tha ti in thiam na in azirani ero chuan
thei top le ti tak zeta bei a hlo om lo ti asoi finalist do sakna hlanin KDFA kuta thilpek paisa fai pulanghing lava mar hian cheng sing ni a hlan ngala he hun hi KDFA president Pvt.Ltd kaihhnawihah match commissioner pulachat puyan tournament report a pe a KDFA mingin MFA honorary secretary pulanghing lava mar chu MLA atlin le minister ani lompuina thuziak an hlana KDFA senior vice president ani laiin kumsang ni somni pathum November ni ruka chatuan rampan ta pulai biak chhuama pau tu sun na hun man zui ni in a chanchin ngai thla ka ni hnuwa sun nan ngoi rengin minute khat chhung din ani a hemi hnuaiah side an GSA le chumpui FC te chuan final match munom tak an khel zui ani KDFA First Division League sangni somni pathuma changa ni li hi February ni som pani sangni somni pali khan khel chan ni in First Division Club paruk te chu vekhat cheu in khel kwalin match som panga khel ani a hemi atanga point musang ber pani saidan GSA point som pani le chumpui FC point som te chuan final an khel ani final match ha hian hun pa ngaya goal om lova ani hnetok nuwa hundang pek bela saidan GSA chuan 10-0 1-0 a chumpui FC na in KDFA First Division League sangni somni pathum champion an ni a champion team hian trophy le cheng sing sari an dong ani runner up hian cheng sing khat an dong boka tournament chunga yellow card pakhat chau mu zalon GSA chu fair play award hlan ni in trophy le cheng sanga andonga mimal lom manwat saya gol panga khungtu Samuel Rot fela vengla FC chu top scorer ni in best forward Vanaldona side and GSA best midfielder Arla Thamwana chumpui FC best defender Ricky Romingliana chumpui FC le best goalkeeper ngai chhunga side and GSA te an ni a mimal lom an hian trophy le cheng zanga cheu akeng tel ani Pvt.Ltd Minister Pvt.Ltd le Assembly House Deputy Speaker Pulalfam Kimachuan khamrang le buichali inkar kong din mun enfein amuna ankala kong chelai te thli thlain siam thatdan turte anruah mana Pvt.Ltd engineer ten an choi om ani khamrang chu buichali inkar kong hi kilometer so pali point pariat biala thuiani a helai na he contractor Ratna Infrastructure Projects Private Limited thoni in nisari thanga sangni somhi pakhat khan an thok zawa maintenance period hi ninga nisari thanga sangni somhi paruk athleng tur ani Pvt.Ltd reporter in ziadanin hemi kong hi nisom paruk thasong pakhat sangni somhi pakhat khan NHIDCL hena Mizoram Pvt.Ltd chuan ahlan to a nimasela NHIDCL hian Pvt.Ltd le Ratna Infrastructure Projects Private Limited te contract ala top lauti in hemi kong hi kut an thak du talawa he kong hi contractor hian maintenance tu te chhove zel ma se ni somni panga thariat sangni somni pathuma changkhan an top santa ani contractor in a top san hnu hian kong a chhebok si nen Pvt.Ltd chuan helai kong chhezwal hi boulder te hno in a chen lai chu concrete pavement siamin an thoka boulder po cubic meter sangni zathum somret pasari point bial panga man ani a concrete pavement po meter zathi som pathuma thui siam ani he na thona po hi fan mu alani lova sa si atanga mu turarwa man ni in sum hi om to ma se release alani lo awangin department hian alaba ani tuna hian contractor den na an top sanawangin an contract sa February ni somni pathum sangni somni patli khan contract terminate foreclose ni ta a contractor poisa cheng nuai somsari pathum chutungkar khan and cash to ni in he summang hian na tho tum mek ani a kong chhezwa lai ti assessment siam ani a boulder cubic meter sang ni zasari vel no ngai tura chhut ani kong khwar lai chu JCB manga leya chumi hnuwa chuan boulder manga no tum ani a heng tha ba khe tun din huna chuan poisa hian dai shi don lovani The Mizoram GST Amendment Bill sangni somni pali chuvain khan Taxation Minister IO in puke sabdanga Home Minister in Assembly House introducing ngai to how turin a chop chuaka he bill hi casino horse racing le online money gaming atanga GST la kani theina na GST dan amen na ani
heng activity pathuma chang hian GST za somni pariat lak ani dona he amendment hi India ram pumpuya October ni khat sang ni somni pathuma changa mantura GST Council in thuthluk na siam to awangin Mizoram a chong ordinance panga manani a tun sa sana hian act hasiam turin bill hi putlu ani. The Constitution 101st Amendment Act Sangni som paruk mangin India ram pumpuya GST Act hi July ni khat sangni som pasari atangin man chanani a central government and state government ten dual authority system kalpuyani a central GST Act sangni som pasari nena mangkop turin state ten mani GST Act cheu an neya Mizoram pu in the Mizoram Goods and Services Tax Act sangni som pasari anei ve ani. India rampuma inang tlang mantura siam ani awangin GST Council remti na Central GST Act amend ani hian state chang ten an GST Act cheu te an amend ve chin ani Home Department Mizoram Police hnuaiah hnuaiah lo sangli zan hi somruk paria to oma hnuaiah turin malak me kani thu voin assembly budget sa sonzo na le chana huna member te zo na le zo bel na te changin Home Minister puke sap dangan Home Department hnuaiah hnuaiah lo te chu danding lai angin hnuaiah turani ti asoya chumi ang chuan malak me kani ti asoi Home Minister talan danin Home Department Mizoram Police hnuaiah hnuaiah lo te chu Group A a posom nga Group B Gazette a posom ni Group B a post zathum somriat pakhat Group C a post sangthum zanga somni pariat le Group D a post sa zanhi somriat pakwa a thu asoi khati zong ka tun chuma chanchin thar kan ti chwa the ni a clear to te in zawai mang tha ule